Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere no te rānei I tūa I te kaipapuri I te tūru Māori o te Tai Tokerau a Mari a meno Kapa Kingi ki mua I te hunga pāpāho I Whangāre. E whakatakariri ana ētahi ki ngā tāpaitanga te kāwanatanga e pāna ki te tūraki I ētahi o ngā kaunihera ārohe me te whakakotahi I ētahi kia kaunihera kotahi ai rātau. Nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manu Rewa, kia haere tonu tā rātou mahi kapa haka I muri te kura, ka tū he rōpū hō ki roto I tauarohe I te tonga o tā maki makaurau. Nō reira, kei ngā piki kōtuku o tēnā rohe, o tēnā whaitua, tēnā koutou katoa, nau mai ki tā tātou hōtaka kia te karere. Ka tī no te rānei I tūa I te kaipupuri I te tūru Māori o te Tai Tokerau a Mari a meno Kapa Kingi ki mua I te hunga pāpāho I Whangāre ki te pānui o kawa I tana wehenga I te Pāti Māori kia tūia mā te Pāti hō o te Tai Tokerau. I whakamārama ia ka pēhea te waihangatanga o tana Pāti hō kia whakarongo ake tātou. Tai Tokerau Party will contest the 2026 general election with a kaupapa grounded in tino, rangatiratanga, local decision-making and mana mokopuna. The Tai Tokerau Party has been established in response to a growing call for the political representation grounded in the realities and the needs and aspirations of communities across Aotearoa. The Tai Tokerau Party is grounded in Te Tai Tokerau and its kaupapa is national. Te titi justice, local decision-making, healthy whānau, strong communities and a better future for mokopuna. It will challenge the one-size-fits-all politics by building a movement shaped by whenua, by whakapapa, and the lived realities of communities. Our foundation is Te Tai Tokerau. Our responsibility spans across the motu. Ko tā tātou manuhiri a tōranga pū o te rānei, ko te pū kōrero no te rōpū kākāriki a Huhana Linden, kei te tuahine tēnā koe nau mai anō ki te karere. Tēnā koe te manahau o tira, tēnā koutou e te motu. Nā, kua puta te whakatau I te kaipupuri I te tūru Māori o te Tai Tokerau I a Mari a meno Kapa Kingi kei te wehe I te Pāti Māori tūia ki mu I te hunga pāpāho I te rānei ana ka hono ia ki te Pāti hou nei ki te Tai Tokerau Party. Huhana, pehe o whakaaro? Kei ai anō ona tikanga, kei konei te mokopuna o te Tai Tokerau a Huhana e mahi kahana, pau taku kaha mo taku rohe, nō reira ai, kei konei ahau e mahi ana mo te iwi. Ia hua o Huarere koe, koe nei te hia o Mari a meno kia whakatūria e ia he Pāti hou, ka mutu ko te ingoa ko te Tai Tokerau Party? E hanga o Huarere ana hau I te Pāti hau. Tērā pēr I ngaroa hau te pānui mo te hui ki te whakarite tēnei Pāti hau mo tō tātou rohe. Engari, kei konei a hau, he kaimahi, he ringa raupā mō ngā tauroa mo te Tai Tokerau te take. Nā reira, ki o whakaaro Huhana, ka pēhea nei te Pāti Māori nai nei. Ka ora tonu rānei, ka totohu rānei ki te takere o Te Moana. Kei a rātou anō a rātou tikanga, e arohana hau ki te Pāti Māori anō ki taku whaia hoki, ai ngā taha e rua. Engari māku ki tō tātou iwi, pōti mō te tangata e mahi kahana mo te rohe. Pōti anō mo te Pāti e tautoko ana I ngā hiahia me ngā wawata o ngā iwi o te Tai Tokerau o te hāpori hoki. Ko ngā kākari ki tēnei. Karere ke rānei tō whai te tūru o te Tai Tokerau I nai nei rungi e nei āhuatanga hō, ko Mari a meno me tana rōpū hō. Karere ke rānei tō rautaki I tēnei āhuatanga.
No, kei te anga whakamua, kua hau tēnei, e kite ngāna, ki runga e ngā marae, ki roto i ngā kaupapa maha o te Tai Tokerau, ka mau ka ua huhana ki ngā kaupapa maha o te kāinga. Tika marika tēnā e kanohi ki te a koe huhana i ngā hui katoa. Huri no i te Tai Tokerau. Nā ka wehe a Maria Meno i Te Pāti Māori, ko tētahi atu wahine Māori, kua wehe i tana tūranga mahi ko Mikey Sherman, i wehe ia i tana tūranga hei Pou Kawe, tōranga pūmatua o te reo tātaki o Aotearoa. Tēnā homai o whakaaro ki ngā huatanga i mate ai ki te wehe i kone i tēnei whare. Ai rānei ko te kaikiritanga ki aia huhana. Ai rānei ko te kāwanatanga tēnei. E mahi ana i tāna mahi. Pēhe o whakaaro huhana ki te wehenga o Mikey Sherman. E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ōna pūkenga nui mo te ao pāpāho, ōna pokowhiwhi nui mo enei kaupapa hoki. Koia ko Mikey tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nai nei. Ko tino rereke, e ki te ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho, pēnei i te reo tātaki, pēnei i Radio New Zealand hoki, awai atu. Nō reira, e tātou mā, me tūpato te iwi Māori, koia tētahi kupu whakatūpato kia tātou, kia tūwehe ngā kai pāpāho ki te taha, kia haumaru rātou, ki te mahi o rātou mahi. Kaua mo te hamahama i ngā kaimahi pēnei a Mikey nei. Korero ana tāua huhana mo Mikey, tauira o te mana wahine, mo Maria Meno, tauira o te mana wahine. Kei te korero atu au ki a koe, tauira o te mana wahine. Tai atu ai koe ki ngā hui katoa e pāne ki te kareme mana wahine i te wiki nei. He hanga korero nui puta i ngā hui mo te kareme nei i tēnei wiki nei. Ai, taimaha te noho ki roto i te nohoanga te traipionara ki te whanganui ātara i tēnei wiki tonu. Ki te rongo i era o ngā pēhitanga ki runga i ngā hautupua Māori nei, pēnei a Tracy Haupapa. Ona mahi nui ki runga i ngā puari, hei reo Māori, he reo wahine hoki. Anō kia Tūrei whānau. Koro matua wahine Māori tuatahi ki te whanganui ātara. Ngā piki i ngā heke, anō te kite i te taimaha me te kaikiri ki runga i a Tūrei, anō ki runga i a Tracy, awai atu. Nō reira, he kaupapa nui tēnei kreme mo te mana wahine, me u tātou ki te whakarongo, anō tāria te wā ka kite i te pūrongo, mai te traipionara, heha ngā putanga, heha ngā hua tāri ake nei. Ka pai huana, hei whakakapi ake, heha kei mui i a koe i tēnei wiki, e mohi o pai ana te mana hau e wahine puku mahi koe, heha kei te wātaka a huhana Linden i tēnei wiki. Nui ngā kaupapa i tēnei waihua. Nui ngā hui ki ngā uni ana i tēnei wiki. Noho ki runga i wētahi pānara, ki te taha o wakuhoa tōranga pū, ki te kaufau i te pono o te kākāriki, ngā kaupapa maha i te kāinga, ngā whakataitai mō Tamaki Makaurau, mō te kapahaka, anō etahi hui ki te Tai Tokerau, mō te hanga whare, mō ngā take aiwi. Nō reira koe ahau, ei aru haere ana i ngā kaupapa, kia kaha mai tātou. Kia ora rawa atu koe huhana e mihi nui ana ki a koe enei kōrero katoa. Ngā manaakitanga, ngā tauwhirotanga o te wā ki runga ki a koe huhana Linden o ngā kākāriki. Ka mihi te ngākau, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou katoa. Ka tie tiwi e whakatakariri mārika ana te hea mana o Toi Moana, Mate Moana McLeod, McDonald mo taku he ki ngā tāpaitanga a te kāwanatanga e pāna ki te tūraki i etahi o ngā kaunihera ārohe, me te whakakotahi i etahi kia kaunihera kotahi ai rātau. Kei te māharahara nui hoki ai ki te anamata o ngā wāri Māori. Hei tā McDonald e whakai ana ia me panoni i etahi āhuatanga i roto i ngā kaunihera, engari e hara tēnei i te ara tika, anei te pūrongo a te o Kiwa McLean. He whare rūnanga kua waha ngūtia, engari e tipu ana ngā mānuka mō te anamata o ngā kaunihera ki te moana ātoi. Gutted really, I guess.
You know, it's more, I don't know, more insult to injury, really. E matapakitia ana e te kāwanatanga ngā panonitanga whakahohoro, hākene ka whakakotahihia ngā kaunihera o rātau ratonga me a rātau rawa whakahaere katoa. He ai ki te hea mana o Toi Moana, me a ta haere, me a ta whakaro, te rohe. I regard us as the experts of what's best for our rohe, for our people, and then having somebody come over the top and says, well, look, you've only got 3 months to come up with a proposal, otherwise we will tell you what's best for you. And to just make it quite clear, none of us were against local government reform. We all felt that it was needed. But what we're not happy about is the process that's been taken to look at that reform and what is best for all of us in that reform. He mea ana te kōrero he nui rawa te uti o te pūnaha o te wā, a kaore hoki ngā hua i te ke panuku, ko tā te minita me panoni ka tika. We are announcing our proposal to replace regional councillors and force local authorities to develop plans to run their regions more efficiently and effectively. The status quo is not an option. Hei tā te premia me eke ngā mahi ki tā te hunga utu reti. We're imagining a system where we're actually up to 46% of consents are not needed and actually is much more permissive, and we can crack on and get your things done and built, and the consequences, yes, we will be looking at local government. E wehi nui ana te rohe mō te tūpono turakina i ngā wāri Māori, te hono ngā hoki ki ngā iwi kua hia tau e whakapakari ana I taua hono. The reality from what I'm seeing and the changes that are coming, to me, it's almost obliterating the Māori voice. E toru marama noa te roa kua tukuna kia hua mai he rautaki mā te rohe whānui, I mua I te whakatau mutunga ki pōneke. It has been absolutely hopeless how much we have bound this show up in bureaucracy and red tape. That has to stop. No other government in recent times taken on the RMA reform like we are. It's going to be a major reform of this government, and we're going to simplify it. The future state of local government in terms of what they do is very different to the status quo, and the activity that will in effect be removed as a result of RMA reform will correlate in terms of who does what. There's just an onslaught that us as Tiwi Māori are witnessing about minimising any form of involvement and participation. Nā wai rā kua puta te karere o hotata, kia tū he hui kāhui koro matua, he kotahi ai te urupare, a te moana ātoi. My confidence comes from my level of optimism, really. Optimism around what this place means to me, what it means to us, what it means to all of us in the Bay. And that really is taking charge of our own destination and not having it dictated by central government. Aha koa e ngu ana te whare I te rānei, e haruru mārika ana te tohe kia mautonu ai te rangatiratanga o ngā kaunihera, huri I te rohe. Te o Kiwa McLean, Pūkāia. Nō rere tiwi, hei muri ake I ngā whakatairanga, nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manurewa, kia haere tonu tā rātou mahi kapa haka I muri te kura, kā tū he rōpū hō ki roto I taua rohe, I te tonga o Tāmaki Makaurau. Hoki mai anō ki te karare, nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manurewa, kia haere tonu tā rātou mahi kapa haka I muri I te kura, kā tū he rōpū hō ki roto I taua rohe I te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko ngā kai whakarara ke I te kapa nei, ko ngā māhanga mātua nei, a tere hia rawa ko kere. Kei ahi treiria ke, a kere e noho ana ko te riki a tāna whai. Engari ko hoki mai ki Aotearoa ki te āwhina I tāna māhanga ki te whakaako I te kapa. Ko te tūā papa o te kapa hō nei o whitireia ki tua, ko te aroha ki te hapori me te whānau. I kōrero a te karare ki ngā māhanga nei, mo te kapa hō, koa tū I araua. I tū mai mata I tēnei kapa, nā runga I tō tātou hapori, Manurewa, o tira o tātou mokopuna, o tātou taiohi, noroto mai te taitonga.
Ka puta mai ngā taiohi. Ka puta mai ngā taiohi me te inoi nui nei. Kia terehia. Me mea ka tae ia o tira koia me tana mahanga. Tae rā o te whakatuhia i tētahi kapa. E toko whāo mātou, ko Jay Takau e tērā, ko Morgan Hone tana hoki, ara ko Mauatahi, ngā te ohu whakahaere ngā mahi. Let's go! Tāne mā nuku whakamua, I'll muri just a little bit. Oh, he ua. Me māma, bro. Ko te uautanga, māku, te noho tā wāhi, te kore whai wāhi, te noho a mahanga nei. Ko ngā rīkoata e hāngai puana ki ngā momo kaupapa, he ua rawa mā te video ko, mā te video ko tāuatahi me pāpā, te tito i te hanga waiata, te titonga waiata. He reanganga hau, he whakatipuranga hau, he whakaaro hau, kua karo mai nā whakaaro a pāpā, te nuinga o te wai, kai te pai tēnā i nau engari, kia noho a te whitirei a kitua, hei kāinga, mo te hunga, e noho moke ua nā taumahana ki tēnei hapori. Kia whai angitu tātou, I roto i o tātou mahi, I roto i o tātou whānau mokopuna. Poke a te mahi, mate ururoa te tuku, karawhiu a te mahi. Dudes! Kia. Oh. Pai hoki te wairua o te tokorua rā. Kāti ko te mau a rākau tētahi o ngā aronga nui o te kapa o te taha tū. Ko rongo nui hoki rātau mo te rā āhuatanga huri te ao kapa haka. Hei ngā rangi e whakatānei ka tū rātau ki te atamira o te whakataetai ārohe o tāmaki makaurau. Me te whāinga nui kia anō rātau ki te atamira o te matatini. Anei te pūrongo a Tāroe Black no Tuia. Kei tua o te atāmira. Head down, head up, and... Ko te hono kia rono. 1, 2, 3. Me pēnei nā para whakawai a te taha tū o te rani. Me ki ko te rerekētanga pēr. Ko te rerekētanga nui pēr. I roto e te kapa haka, me kū te āhua. Engari i roto e te whare tūtaua, me practical. No reira, koera te rerekētanga nui. Nā te rōpū manutaki, te whare tūtaua o Aotearoa rātau te rōpū i hua mai. Mātou o te taha tū, he kimi, he rapu. I te pai tawhiti kia tata. Ko te pai tata e wakatinana nei tēnei wā. Te kaumaono tau a te taha tū ka karawhiu i te taiaha. Ki nā tātā whaina nui. Ko au tēnā, he uri au nā wairaka, nā muriwai, kia whakatāne au ia hau. Ka tino rango nā te wairua kaua, tōna kaua, ki ngā mahi poi. Engari ka tai ki te wāhiki rākau, hari kua katoa, ngā wahine me ngā tāne. Kia mau ki ngā tewa tāne mā. Kau e wai hoki muri. He ao hau mō nā tokorua nei. Both, we'll try both for now. Mau Titan rawa ko tōna huaranga tira Karina. So what you did, exactly what you did at the time. Te whakaako kapa. E kimi nei, e rapu nei mātou, I te kauhanga nui o tēnei mahi te whakataetai, me tēnei mahi te kaupapa. He kauhana nā o nā mātua tonu i kawe. Ko te tangata e pīkoko ana ki ngā mahi atu, tauti mai ki a mātou.
Ka whituku tau a koutou. Kapai? I tēnei rani tonu e here te taukāia tāne mai wahine mai. Been 18 years, I should already know. Nā rātou tonu e nei pikitia I hopu. Miharo, tino a mai au. Kanohi tūhanga. Nā te mea I whakatīparetia rātou. Ara, ko tēnei, third time lucky. Ko hua no au ki tēnei o ngā kaupapa. Koe nei te ao o te whare tū taua. Because mōku, ka reo e rata ki te kapa haka, te reo Māori, tikanga Māori, I haere au ki te tahi kura auraki. So I kuhu ki te kapa haka, and marika te kaunga tau kua pahure. Ko taua huarahi tonu I whae atu ko te tātū. E Huarere ki ngā ao, te ao te tūtaua me te ao te kapa haka. Engari, he pai tonu. Mōku ake, he tino whenea hau o whangara mai tawiti. Kare rātou, Ai, koia, he tino whenea hau I tō rātou taira haka. Hari huri tau kia koutou. He wā ana o mo te nahau me te whakatipuranga. E tūturu tonu ai nā whakawai no tēnei rōpū no nā hau e whā. Taru Black, mātuia. Pai te whanaunga tanga I Wainganui tērā kapa, hei muri ake ngā pānui hoko ko ngā huarere o te wā. E te iwi anei ngā huarere mō ngā rā kei mo I a tātou. Ko te hūnanga ake rā, tēnei o te ika o Māui, tiki ataranga ka whakamau, te kauairunga o muri ranga whenua ka whakatau. Tēnā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā, kia ora tātou katoa. Me hanga uri o Māui po te ki tēnanga kia, ko tēnei taku pare nau mai, ko tomo kia, ki taku aharoa whakaroko, ki taku pare kōrero, ka puta te ia o te oro o te whakaro mai, taku pū moto tēnei, te rangi o taku koro ka toro tika taku renga, ki ngā ki puna kua hinga kua hinga ki te mahoro, moi mai rā, moi mai rā, moi mai rā, moi mai rā.